ayinanga vele mina guys ngiyavuka 6 lapha kwara past 3 wamasa nezinkukhu zakamakoko niyazibona mos ukuthi sengizibambile ngebreakfast fast ngathi ziyashoda yo ngese lezi zinyama zivuka zithola lezi nkukhu lezi shaya igqamu niyawazi ukuthi amazinyana adla kangakanani I'm sure niyazibuza ukuthi ngavuka ekseni kangakazikhiphani yes ngizobathi kunelo scope marathon ngathi yazi nathi ngingenele nami ngingazibeki phansi phela umuntu akafikanga na 25 years old mara sayaqala kuba nomunye umzimba wabana 45 years mangifika lapha kubo 30 something ngizabe nginjani yes kusho kona ukuthi ngizabe ngishaya ngesinye isise esikhulu ngathi sakusidudla sawubina too much yasazi mosisidudla sawubina too much yes singihlekisa kakhulu sizwe sesithi kunzima nokudlala umbhubhudlo and mase sekunzima ukuthi udlala umbhubhudlo kusho kona ukuthi sichaye mfana kuba nzima kakhulu emzini wakho kuba i-playground yama-Ben 10 le phone yami lena bengiyithemba ukuthi camera yakho ni strong ayikhona mara namuhla ngidisappointile kusho kona ukuthi kumele ngistikhe kuyenzeni ama-vlog emini because ebusuku ayikhona orime ngokwazi ukupressa ama-setting wakhona ayi phela mangicala ngiphambana namanye amakari eshaya izinyo yo ngese special ama-light makabheke ngayo kuyo kuvele kufifiyele ngathi yimi ngomunye unyaka mangifind out mangabukile wafind out ebusuku uyazi ukuthi ngikhuluma ngani ama-light avela afifiyele immediately lapha ngathi ama-light abakhanyise ngesole ecala ukuphelelwa amandla fast bese sengifikile ku-first stop seloscope marathon lapha lana amarana azonanda breaka khona mangabahalela amanzi namakosi thize mase seqala ngathi kuyakhanyanyana lapha ngathi yazi nathi ngikhipha idrone yami lapha ngishaya ama-shots anayo hayi idrone yathi next ngibathe ngiyapressa lapha idano connection mfana ngavele ngabona kahle udano abelungu bayivalile isignal abafuna omunye umuntu ozoshuta lana ngama-drone yibo kuphele kumele phela kahle mawune drone kumele ube ne-license yakhona yokuyiflya umane uyiflye nanoma kubi enhle kusengibonile yazi ngiyahamba ngiyenza le drone license yakhona I wonder nokuthi imalini akekho waziyo ukuthi ayenziswa kuphi yes just hope lana yenziswa khona kufana nalana kuyenziwa khona ama-license wamakara ngoba yeyi ndaba yekhoku madoda sifile yiyo lana nawo amanamba wano kuqala weloscope marathon bese sewafikile lapha tsho abantu ba-strong nge-25 km bayibambe nga-30 minutes bakhulunywa ngabantu aba-physically fit ikhulunywa ngala bantu labo bona mina mangingaba fit so angiyosave imali kakhulu imoto angeke ngize ngihambe ngayo neteksi angeke ngize ngiyigibela konke lana ngiyakhona ngiyagijima mangithi xa lapha esayidini ngibone elinye itafula elimbozwe ngamalabha amnyama ngiyabona ukuthi almost kahle i-VIP section yokudla kuyina noma ubani and ngiyalizwa ithumbu lami kuseliyakhala phela abafowethu lokho ngifike ngabo 3 nalana ngidlanga nokudla ayino ziyabuya lana kumarathon ama-outfit ahlukahlukene ngokuhlukahlukana kwakhona mfana thize mangithi xa ngabona omunye eshaya i-outfit yokwenza i-postmortem hayi mani i-postmortem or yini lento lena yokuthi abantu babalimele so nogcwala izinto lezi so mara ngiyacabanga ngithola ukuthi ngichaza ukuthini ehle futhi ifana ne-outfit yabodokotela abe zibuya kakhulu angithize ngisababazele i-outfit le mangithi xa nalisandawana lapha ashaya isuit ephelele mfana bekusho ukuthi net yaza yenzeni ashaya i-kick and boboza kuphela mangithi xa hayi mana noma bangathi izinto ziyafana mustone boyfriend kalihle lapha ku-scandal konje bantu bani ulibona ayinomjwala udlala mfana ukunyisa uzungenele marathon futhi ama-2K awadlali ke nenhliziyo yayi-greater ayiwanda ukuthi baphelela because ngagcina kuliwa lapha bathi umthathile advantage manje le group lena kena was the best group of the marathon mfana nawe bangazelanga ukuwina lana just nje bebazeli kuzolula umqondo inkosi ithabile inkosi ithabile ngizwileke mosumali mambatshelile ukuthi inkosi ithabile lapha ngithise mangithi xana inja yami utatenda sekayavela lapha yes uthize uyoba yi-number 1 mara ngasekayinumber 3000 manje khona bathathe T1 thize makathi xa sekayangibona lapha sekayeza uzongibulisa uphuma ku-race yes lo muntu onamos angeke asaba yi-number 3000 kusho kona ukuthi sekayoba yi-number 5000 pheka bam-overtake kanjani manje and akusuyayi-1 uphume ku-race wazongibulisa even this guy uphumile ku-race wazongibulisa mangibona lapha yes abantu baqolela udliwane ukuthi bazobulisa mina but that shows ukuthi people love and appreciate me and nami ngibathanda blind yabona one thing about abantu abadala bayengenele lo scope marathon bonke laba ngibaveza amanye ngiyabona ukuthi ba-over 60 abanye banabo 80 mara bagijima ngathi banabo 20 years imagine lo muntu lasebathi umamakho robabakha ngiyakutshela mfana mawugangile udabuki nanoma ungabaleka ukugijimisa tototo uzudini uwele phansi yena lokhu akadinayo mfana ugijima la emuva kwakho hayi mina sengibonile there's no excuse in racing umama uyambona ukuthi i-culture yakhe ayivumi ukuthi umfazi agcoka amabhruku uvele wathi yazini mina ngiyabangena and ugijima azofika phakathi telescope and le race lena is 50 kilometers hayi next day ngiyangenela abafethi 50 kilometers yikho that bad if uhlala eMiddelburg ngeke uhlala ungamazi lo baba lona mfana wonke umuntu uyazi nogibele eTaxini yakhe mawuhlika umnyanga uvaleni uyazivalela sela uthanda ukuthi asikhambe mngana namuhla ngibambene asikhambe mngana wahluleka nakuphendula mfana isibuba se-overheat bengiqala uku-attenda lezi zinto zama-race enjoy kanjani bengacabanga ukuthi mnandi kangaka ama kune-race ngakini ngicela ningibizeni ngizoza this was the number mjojo of the race and ecabanga ngale pace enahamba ngayo ugijima wazoyayiceda le 50 kilometer yo lo mdala ustrong shuthi engaze ngihlule ikhehle lengaka angeke bafethu next day kuzabe kuyimi ugijima lana nina nizabe
nishuta ngiyabona mos ama-refreshment station khulu najabulile lapha ukuthi abantu abagijimayo sebaphelile lokudla kuyodliwa yibo bayasho ukuthi hatsho milana siyophuma neziphuthelwane eziningi masifika endlini sihlala phansi sizitike strong ayivele lana bonke abantu abagijimayo besesebacedile ukudlula ngaze ngafisa ukuthi kube umuntu obekane helicopter ngihambe bayongithola ngale phambili la ke khona ukubonakala khona bonumber 1 ke enhle next year ngenza sure ukuthi ngiba yimarshal so lathi ngizokhona ukumuva ngekar la neceleni kwabantu abagijimako nami ayi lana vele bese sengindlela lapha ngadazi nathi ngingenela nedronkop ngibabone ngibalotshise fast bengizobakhumbuza nabo lapha ukuthi bangakhohlwa ukuthi when you use the link and promo code on my bio uzothola i-50 yamahala nama-spins ayi-25 and guys into ebaluleke kakhulu ukuthi mawuceda ukuklicka the link make sure ukuthi you put on my promo code it's good 50